नोंथांमोननि बे जिथु निउस पर्टेल नोंथां बड'सा आरो मा आर'नाइ लोगोसे बुब्लि नोंथांमोननिसिम साबायखर बावबाय। नोंथांमोना फैनानै बेबायदियै रादाब माबा बुथुमनायनि थाखाय आरो दिनै आंनि बे बिदाय सान 31 मे 2025 आङो 1990 मायथाइयाव बे फरायसालियाव आं फरायनाय फरायसालियावनो पिएमसि कग्राबार गोजौ गेजेरारि फरायसालियाव फरायसामोन आङो आरो बिनि उनाव 1990 आव आङो बेनिनो फोरोंगिरि जानानै खामानि मावबोनानै दिनै आजिरा लानो लाबाय। आरो बे आजिरा साराव आंनि जोंनि नैबे फरायसालि सामलाय आफादनि आफादगिरि बिथां कलिता सार गाहाय फोरोंगिरि सार आरो लोगोसे बे आंनि बे बिदाय बुब्लिखालि आंखौ लोब्बा लाखिनानै बलेन ज्योति मुंनि बराय बिजाब गांसे असमिया बर' आरो इंराजि मोनथामबो रावजों गांसे बिजाब सुजुदों आरो बे सुजुनायाव सुजुगिरि बिथांमोना हाजासे खस्थ' खालामनानै बिजाबखौ दिहुनना होदों। बेनि थाखायबो आं बिथांमोननिबो साबायखर बावबाय। आरो जोबनायाव आं बेखौनो बुंनो नागिरदों जे आंनि दिनै जि बे हाबाफारि गासै आंनि जाय आंखौ अनसायो, जाय आंखौ सिबियो, जाय आंखौ फुजियो, जाय अनो, बयबो फैनानै आंनि सार, आंनि फोरोंगिरि, आंनि फरायसा, आंनि गामि आफादफोरनिफ्राय बायदिसिना गौथुमनिफ्राय फरायसा आफादनिफ्राय जिल्ला थुनलाइ आफाद, जिल्ला बर' फरायसा आफाद, बेबायदिनो बाथौ आफाद, जोंनि जिल्लानि बादैबो बाक्सा जिल्लानिफ्रायबो फैनानै दिनै बाहागो लाफैदों बिथांमोना आंनि बे बिदाय सानाव बिथांमोननि सिगां साबायखर बावबाय। आरो जोबनायाव गासै फरायसा फोरोंगिरि बिथांमोना बेबायदि हेफाजाब होनानै बे हाबाफारिखौ जाफुंहोनायाव आङो आंनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरबाय आरो आंनि बिबुंथिखौ बेयावनो आङो फोजोबबाय। बे बुब्लियाव जों थुनलाइ आफादजों लोब्बा थानाय मानसि हिसाबै मिथिगौ जे बे लांदां जायगाखौ जों हानायमानि थुनलाइ आफाद मिरुआनो जा, आन्सलिकआनो जा, प्राइमारियानो जा, बोरै हायो जोङो गोदान फोरोंगिरि थिसननो थाखाय खावलायगोन। आरो बेबायदिनो हयथ' सरकाराबो हाबाफारि लागासिनो दङ। आरो गेजेर गेजेर आं गावनो दहाय आफादा बुंखानाय लेखा आं माबाया जोबब्लाबो आंनि मावसमा जोबब्लाबो आं फैनानै गेजेर गेजेर बिखेखके 9, 10 आव आं इंराजि फोरोङोमोन नालाय जोंनि स्टाफाबो खावलायदों आं फरायसानि मोजांनि थाखाय आङो गेजेर गेजेर बे 9, 10 खौ आं क्लास खालामफैगोन होननानै आं सानदों। आरो आगोलनिफ्रायनो बर' फरायसा आफादजों आं लोब्बा दोङोमोन। गुदि बै समाव आन्सलिक कग्राबार आन्सलिक बर' थुनलाइ आफादनि बर' थुनलाइ आफादनि आगोलावनो कग्राबार आन्सलिक बर' फरायसा आफादनि आं बिबानाव दङमोन। बे हिसाबैनो आं फरायसा आफादजों लोब्बा थानाय। बेनि उनाव आङो साख्रि मावनायनि उनाव कग्राबार आन्सलिक बर' थुनलाइ आफादनियाव बेयाव बिबानगिरि जाहैबाय। आरो बिनि उनाव आङो जिल्ला आफादनि नेहाथारि लेङाइ आफादगिरि आरो लोगोसे मिरु थुनलाइ आफादनिबो आं सासे बे जे मिरु थुनलाइ आफादनि खुगा लाइसि बा मोखां लाइसि बड' बेनिबो सासे सुजुगिरि हिसाबै खामानि मावबोदोंमोन। आरो बेबायदिनो दा आङो रिटायार लानायनि उनावबो बेफोराव आङो बाहागो लानानै गोख्रोङै बाहागो लागोन। आरो आङो थुनलाइजों जिहेथु सोमोन्दो दङ आरो बेबायदि लिरनाय आङो आखाइ लाखादों। आं गांसे गावनो खन्थाइ बिजाब दिहुनदोंमोन नागिरो जों दिनै उदांस्रि होननानै। आरो बेबायदिनो आङो दा रिटायारमेन्टनि उनाव बायदिसिना लेखा बेबायदियै आं सानना दङ जे खायसे खायसे बिजाब आङो बर' रावाव राव सोलायनानै गुबुन बिजोंनि बेखौ बिजाब दिहुनगोन होननानै आं सानदों। आरो लोगोसे बेबायदि गौथुमफोरजोंबो आं लोब्बा लाखिनानै खामानि मावनो होननानै आं गोसोआव सानना दं। আজি আমাৰ ঘগ্ৰাপাৰ PMC ঘগ্ৰাপাৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ যেহেতু আমাৰ এই বিদ্যালয়খন বড়ো আৰু অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়, এই বড়ো আৰু অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত আমাৰ শিক্ষক হিচাপে আছিলে আমাৰ বলেন্দ্ৰ বড়ো আজি 31 মে'ত চৰকাৰীভাৱে অৱসৰ পালে। আৰু এই অৱসৰ পোৱা দিনটোতে এখন গ্ৰন্থ উন্মোচন, এখন স্মৃতিগ্ৰন্থ, এই স্মৃতিগ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰা হ'ল। এইখন পৰিচালনা কৰিছিল, সম্পাদনা কৰিছিল আমাৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক কেইজনমানে, আমিবিলাকো জড়িত আছিলোঁ। এই অঞ্চলৰ কেইবাজনো শিক্ষক বা সমাজকৰ্মী এই গ্ৰন্থত লিপিবদ্ধ কৰিছে।
এই গ্ৰন্থখন বড়ো আৰু অসমীয়া মাধ্যমতে প্ৰকাশ হৈছে। বড়ো আৰু অসমীয়া, ইংৰাজী, বড়ো, অসমীয়া আৰু ইংৰাজী মাধ্যমতে আছে। গতিকে এইখন আমি ৰাইজক অৱগত কৰিছোঁ। আজি বিদ্যালয়খনত আমাৰ এটা পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি হৈছে। বেয়াও লাগিছে, ভাল লাগিছে। গ্ৰন্থ উন্মোচন হৈছে, ভাল লাগিছে, বেয়া লাগিছে। ছাৰক আমি বিদায় দিম। বলেন্দ্ৰ বড়ো মোৰ ভাতৃসম, মোৰ ওচৰৰে ঘৰ। গতিকে বলেন্দ্ৰ বড়োৰ বিষয়ে মই বিশেষ তেনেকৈ নকওঁ, খুবেই জানো। আজি সভাত সকলোৱে একেমুখে স্বীকাৰ কৰিছে, বলেন্দ্ৰ বড়োৰ গুণ গৰিমা গাইছে। তেওঁৰ যিটো নিয়মাৱৰ্তিতাৰ কথাটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজেই কৈছে যে ছাৰ এনেকুৱা খুব নীতি নিয়মত চলে, স্কুলত সদায় ধুনীয়া পৰিপাটিকৈ আহে, ছাৰ বৰ মহান, ছাৰ ভালে কুশলে থাকক। এনেকৈ কোৱাৰ পিছত মোৰো খুব মই আৱেগিক হৈ গ'লোঁ যে হয়, বিদায় মুহূৰ্তৰ কাৰণে আমাৰো অলপ বেয়া লাগে। আপোনালোকৰ কি এজন শিক্ষকে আজি ৰিটায়াৰ হ'ল, কি ক'ব? হয়, আজি আমাৰ ঘগ্ৰাপাৰ বৰ্তমান উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আজি বড়ো মিডিয়াম আৰু দুটা শাখা আছে, এটা হ'ল অসমীয়া মিডিয়াম, এটা বড়ো মিডিয়াম। আৰু বড়ো মিডিয়ামৰ এজন জ্যেষ্ঠ শিক্ষক আমাৰ বলোৰাম ছাৰৰ আজি বিদায় মুহূৰ্ত। এই বিদায় মুহূৰ্তত আমি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা শিক্ষক বন্ধুসকল সকলোৱে দুখিত হৈছে তেওঁক বিদায় দিব লগা হোৱাত। কাৰণ তেখেতৰ যিখিনি কৰ্মৰাজি, এই কৰ্মৰাজিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সকলোৱে সন্তুষ্ট, ছাত্ৰ ছাত্ৰীও সন্তুষ্ট। আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তাত ভাষণ ৰাখিছেই তেওঁৰ প্ৰতি, যিখিনি তেখেতৰ কৰণীয়, তেওঁ এই ক্ষেত্ৰত কোনোদিনে পিছ পৰি থকা নাছিল। তেখেতৰ গুণৰাজি আমি আজি প্ৰকাশ কৰি উলিয়াবলৈ এখন গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰিছোঁ। আৰু সেই গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভাত উপস্থিত আছে আমাৰ বিভিন্ন আমাৰ নলবাৰী জিলা সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক আমাৰ উপস্থিত আছে। লগতে বনভাগ কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ যোগেন কলিতা ছাৰ উপস্থিত আছে। আৰু বিভিন্ন আমন্ত্ৰিত ব্যক্তিয়ে এই সভাখনত অনুষ্ঠিত হৈ আমাৰ সভাখনৰ সুস্থ বৃদ্ধি কৰিছে। গতিকে আমি তেখেতৰ আগন্তুক দিনসমূহ যাতে ভাল ধৰণে যায় তাৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰি সুস্থতাৰে আমাৰ বিদ্যালয়ত সহায় সহযোগ কৰি আগবাঢ়িব, সেইখিনি কামনা কৰি আমাৰ আজিৰ সভাখন। ঠিক আছে। বলেন বড়ো ছাৰ মোৰ দৃষ্টিত এক সুকীয়া ব্যক্তি। অৰ্থাৎ মই যোৱা ১.৫ বছৰে তেখেতক লগ পাইছোঁ ইয়াতে প্ৰধান শিক্ষক হিচাপে আহি। প্ৰথম পৰ্যায়ত মই লক্ষ্য কৰিছিলোঁ যে মই ৮:৪৫ মিনিট আহি পাওঁ, ৯টাৰ পৰা আমাৰ প্ৰেয়াৰ প্ৰাৰ্থনা অনুষ্ঠিত হয়। ত' তাৰ আগতে তেখেতে সেই ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত তাৰমানে আমাৰ চাফ চিকুণৰ ক্ষেত্ৰত লাগি থাকে। মই মানে জাবৰ বুটলি থকা দেখিবলৈ পাওঁ। গতিকে মই সেই ক্ষেত্ৰত মই তেখেতলৈ খুবেই সন্তুষ্ট হৈছিলোঁ। আৰু তেওঁৰ লগত মই বিভিন্ন দিহা পৰামৰ্শ লৈছিলোঁ। আৰু তেওঁ মানে কোনো ক্ষেত্ৰত মোক নুসুধাকৈ কোনো কাম তেখেতে কৰা নাছিল। অৰ্থাৎ এজন প্ৰধান শিক্ষক হিচাপে মোক যিখিনি সন্মান দিব লাগে সেইখিনি তেখেতে দিছিল, আৰু ময়ো তেওঁৰ পৰা পূৰ্ণ সহযোগিতা লাভ কৰিছিলোঁ। ছাৰ কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত? আজি যিহেতু অৱশ্যে আমাৰ বড়ো মিডিয়ামটোৰ ক্ষেত্ৰত অলপ আমি অসুবিধাৰ সন্মুখীন আজি যোৱা বছৰৰ পৰা পাই আছোঁ। যিহেতু আমাৰ বহুকেইজন বড়ো মিডিয়ামৰ শিক্ষক ইতিমধ্যে ৰিটায়াৰ্ড হৈ গুচি গ'ল, কিন্তু অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে এতিয়ালৈকে সেই ঠাই পূৰণ কৰিব পৰা নাই। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ বলেন বড়ো ছাৰে এটা পদক্ষেপ লৈছিল, যিটো পদক্ষেপত ময়ো সঁহাৰি জনাইছিলোঁ। তেখেতে নিজাববীয়াকৈ দুজন শিক্ষক, বড়ো মিডিয়ামৰ শিক্ষক তেখেতে আনিক পাঠদান কৰিবলৈ লগাই দিছিল। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আৰ্থিক অনুদানটোত ময়ো অলপ সহায় কৰিছিলোঁ। আৰু তেখেতো এই দুজনৰ ব্যক্তিৰ আৰ্থিক অনুদানেৰে দুগৰাকী শিক্ষক এতিয়াও কৰ্মৰত হৈ আছে। এতিয়া তেখেত যোৱাৰ পিছত বড়োদেৱ যোৱাৰ পিছত কেনেকৈ মই চলাম, মই এই ক্ষেত্ৰত বেছি অলপ বিপদত পৰিছোঁ। আৰু গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই এই চকুতে মিডিয়াৰ যোগেদি মই চৰকাৰকো অনুৰোধ জনাইছোঁ, যিহেতু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ সংখ্যাও বেছি আমাৰ ঘগ্ৰাপাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত। গতিকে চৰকাৰে যাতে এটা বিশেষ পদক্ষেপ লয় শিক্ষক নিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত। প্ৰথমতে বড়ো মিডিয়ামত এলপিৰ পৰা হাইস্কুলত গ'লে 5জন মাষ্টৰে পাঠদান কৰি আছে। ইয়াৰ ওপৰত কিবা কিবা অসুবিধা হ'ব নেকি? 5জন মাষ্টৰৰ এজন যাবই আৰু অলপতে, গতিকে 4জনে ধৰিব পাৰোঁ। গতিকে অদল বদল মানে এতিয়া আমাক লাগে আৰু মোটামুটি শিক্ষক অসুবিধা হ'বই। চৰকাৰক অতি শীঘ্ৰেই 2জন টিচাৰ নিয়োগ কৰিলে, বা অইন যদি বিদ্যালয়ত ক'ৰবাত আছে বড়ো মিডিয়ামৰ শিক্ষক, ইয়াত আনি দিলেও মই উপকৃত হ'ম, বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনি উপকৃত হ'ব। दिनै 30 मे
2020 मायथाइ इंनि जोंनि घग्रापार गोजौ गेजेरारि फरायसालिनि सासे रोंगौथि आजिरा मोननाय फोरोंगिरि मानगोनां बलेन चन्द्र बिथांनि दिनै आजिरा मोननाय समाव जों बिथांखौ बिदायनि थाखाय नैबे घग्रापार गोजौ गेजेरारि फरायसालिनि मोन्नैबो बिजोंनि असमिया माध्यम आरो बर' माध्यमनि गासै फोरोंगिरि फरायसा ज' लोगो नांनानै जों बिथांखौ बिदाय होनो थांगासिनो दङ आरो बे बिदाय होनायाव माखासे गोरों माने साहित्य एकाडेमि बान्था मोननाय बिथां आलासि बिथांमोनाबो सफैनो हादों जेरै रश्मि बर' आरो बिथाङा सफैनो हादों आरो नैबे जा समायना जिथु बिदायनि जानाखि बिदाय माबा बिदायाव मोनसे समायना महर जादों आरो गोबां रायजोफ्राबो बिथांखौ मान होदों बिथांखौ बाख्नायदों जोंनि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि बिथाङाबो बिथांनि फारसे बाख्नायनायखौ बावहरदों आरो फैबाय थानाय दिनफोराव जाहाथे बिथांनि देहा सोलेरा जाहाथे मोजाङै सोलिलांनो हायो आरोबाव बिथाङा सासे बर' थुनलाइ आफादनि गोख्रों मावथि बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनि दि बड'नि सुजुगिरिमोन जों बिथांखौ खावलायबावदों जों आसा खालामबावदों जाहाथे बिथाङा बे आजिरा मोननायनि उनाव जिखिनि सम मोनो बिथाङा जाहाथे बर' थुनलाइ आफादनि माखासे जौगाखां खामानि मावलांनो हागोन होननानै बे खोथाया थार जोंनि घग्रापार गोजौआरि गेजेर फरायसालियाव बर' बिजोङाव ओरैनो फोरोंगिरिया जों खमखा जोंहा ओरैनो जोंनिया सा द'ल'सोमोन बे सा द'निनो दिनै जा बिथां बलेन चन्द्र बर' बिथाङा आजिरा लाबाय दा जोंहा बर' बिजोंनि फोरोंगिरिया साबाल' जासिगोन दा बिथांनि आजिरा मोननायाव जों मोनसे हमदांनो हादों जे घग्रापार गोजौ गेजेरारि फरायसालिनि बर' बिजोंनि जा इंराजि सोलोंनाय आयदायाव एसे माने जेंना मोनगोनखौ जोङो हमदांना मोनदों आरो जोङो दा बेखायनो बिथांखौ जों खावलायदों आरो जे अन्थ'थ' बिथाङा सम मोनोब्ला माने सप्तायाव सानथामब्लाबो 9-10 नि इंराजि आयदाखौ फोरोंनो थाखाय जों बिथांखौ खावलायदों घग्रापार गोजौ गेजेरारि फरायसालियाव बर' बिजोङाव गासै 38ल' फरायसा दङ थाखो 6निफ्राय थाखो 10 सिम क'क्राझारनि CITआव मुं थिसन्नो गोसो जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि क'क्राझारआ 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय मुं थिसन्नायनि एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनो थांगासिनो दङ डिप्ल'मा BTech MTech बेचेलर एन्ड मास्टार अफ डिजाइन आरो PhD नि थाखाय एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनाय जागोन डिप्ल'मा प्रग्रामाव दङ CE CSE ECE FPT CAI आरो AMT BTech प्रग्रामाव दङ CE CSE ECE FET आरो IE MTech प्रग्रामाव दङ WRH CSC FET आरो GET बेचेलर अफ डिजाइन आरो मास्टार अफ डिजाइनआव दङ MCD आरो PhD नि थाखाय CE CSE ECE FET IE ME फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्री आरो HSS बे समाव अनलाइन आर'जलाइ लानाया सोलिगासिनो दङ आरो बियो फैगौ 31 मेसिम थागोन डिप्ल'मा BTech आरो MTech नि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ फैगौ 8 जुनाव खुंनाय जागोन आरो PhD नि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ 15 जुनाव खुंनाय जागोन आबुङै मिथिनो थाखाय एडमिशन सेल CIT क'क्राझारनि मबाइल नम्बर 9365031406 आव सुलाद लानो हागोन एबा query 2025@cit.ac.in आव इमेल खालामहरनो हागोन बेनि अनगायै cit.ac.in एबा admission.cit.ac.in बे मोननै वेबसाइटआव हाबनानै नायनो हागोन